cijeniti književna kritika, ljudi koji se bave dakle i za stručne strane. Čuli se da je ovaj izdavač Obolsko slovo, kod nas je renommirana izdavačka kuća. Ja sam već naravno s ovom izdavačkom kućom već godinama sarađujem i drago mi je što je ta praksa nastavljena. Ja kasnije na kraju ako ne možemo ovo pitanje da se govori hvala najviše. Samo što je još bilo ništa možda zaboravio, da je ilustracije za ovu knjigu radio naš poznati slikar Pero Vičević, koji živi i radi u Parizu, a za vrijeme njihovog dvomjesečnog druženja u Podgorici, naravno u Kafani, Pero je radio sve ove ilustracije koje su sasvim cijelu narativsku sposobnost, što je Pero Vičević je potpuno od kraja sa 6. u ovom kratkoj riječi. Dajem riječ izdavaču, gospodinu Radovanu Uroviću. Dragi prijatelji, dobro večer. Ja nisam književni kritičar, tako ja prosto kao izdavač, da kažem nekoliko riječi o knjizi, ja sam se dok smo pripremali knjigu za štampu, nešto sam bilježio neke crtice na toj knjizi, pa ću to sad s vama podijeliti. Ko vam je kriv što pišete, to je pitanje sa kojim se svaki pisac susreo bar jednom u životu i onda se on čitavog života prve sa tim pitanjem da li je njemu kriv ili on isključivi krivac za sve. Postoji različite podjele, ali meni se dopada ona podjela na dvije vrste pisaca, oni koji načinom života bojemskim ili usamljeničkim jemče da su apsolutni posvećenici književnosti, bez distance, bez zazora autona, oni se predano bave svojim poslom, bez obzira na vrijednost njihovog rada, oni tako žive da pored njihovog imena autora, zanimanja, književno morate staviti znak jednakosti, dakle, to je taj autor jednako pjesnik ili pisac. S druge strane su oni pisci koji načine da se bave isključivo i samo književnim radom ili pak i nekim drugim poslom, prvi plan ne ističu tu svoju pripadnost književnosti, ne pokazuju fatalnu pripadnost književnosti koja je inače uvijek po defaultu takva. Oni ostavljaju tu dragocjenu distancu, to jest nepretencioznost koja im omogućuje da lakše i bez opterećenja predrasuda i prevelikih ambicija uđu u tekst do kraja. Kao kakva dosljedna strategija nonšalancije. Rekao bih da ovom drugom tipu pisaca pripada Mirko Rakočević, živi svoj život komplikovani, ali pritom i književni, i to način da toga ne opterećuje na način da to niko ne primjećuje. Primjećuje da ponekad se djelo pojavi, tako bilo sa njegovim prvim romanom Beden, on ušao u književnost nekako sa strane, pa je nakon objavljivanja romana na ista ona vrata na koja je ušao, skrivena iznenadno i izašao, pa je potom i drugi put ušao i izašao i sad je ponovo ušao, zapravo doputovao ovim vozom, ali svaki put je on samo naoko izlazio, sklonjen od očiju javnosti, on je samo brinuo svoju brigu i bavio se svojim književnim poslom, potpuno izavjetim i bez opterećenja, sporadičnim i nevažnim okolnim stvarima, bavio se zapravo visokom književnošću. A šta je zadatak te takozvane književnosti? Da rekonstruiše izgubljene svjetove, da rekonstruiše sadašnji svijet i sve bi drugo bila imitacija. Dakle, ta rekonstrukcija je neki demiurški posao, lističan i nepredvidljiv. Rakočević je zaronio u svijet na granici između sadašnjeg i prošlog, u strahu, dakle, da
ne odu u zaborav neki za njega važni fragmenti sjećanja, atmosfera jednog vremena koja je svaki put kad se gleda sa distance na svoj način zanimljiva, okrenuta velom misterije. Čak i najobičniji događaj iz prošlosti gledani sadašnjim okom postaju tajanstveni i u izvjesnoj mjeri misteriozni. To Rakočević odlično zna i ukršta to prošlo vrijeme sa vremenom sadašnjim i dolazi do sasvim začudnih rezultata. Njegove priče poprimaju takav reol. Da kažemo reol klasike. Mirko Rakočević nije pisac, on je dakle, pričalac. Njegove priče su prije ispričane nego napisane. On je onim rijetkim piscima koji imaju taj dar pričanja, koji tekstu daju uvjerljivost, neposrednost, čaroviju, kao kad se priča neka dobra priča. Taj dar je rijedak